Чувашсен мухтавлы ывылы. Тыван жылгебе культурна адаландарас төлешпе пуздыгыш семдуна Иосиф Дмитриев пурнышран ойрылныранба күжал веже жылы жидет. Пурны булзасын шак күнзенже шитмел двады шылтулдар малачывыл. Шак пулы махылылаза палы режиссерын вилді приезжінже палы күшреш. Иосиф Александрович чуваш халыхын мен авалдан быны чілге буянлықне дуйза, унын хыйне еверлихне тепчеген осчақ пулна. Моназат тезен елы ергебе культурин буянлықне сцены жинегаларза, курагана, хамырды марзем бірге тарын жуғыжа яма бұлдарна. Камзем хайбир чувашсем. Мен жене бір улып ехінжен дұхныскерзем, әмір варжызынже барын мазыр адаланны мұнашлы халық. Хальхи заманара хамырды марзене татма бұшларымыр. Шак калама жүк шивы жейді хуравне жыраза Иосиф Дмитриев юлашки зывлыжы духиченех шамырксен театринче дырышры. Ага тыван коллектив паянда унба бірлех. Уйрылзага начинзень вильды президент пахсахтамала, везене эбер азын захтрат пара, везем маншут пала пулыш садан дуйнать. Межен дезес Иосиф Александрович шизем пидену майюль диш театрда был, пирнбех тезе галаскелет, он на шизем, он книгезем, он спектаклезем. Вильды президент пызыгахмар гранит палага учма буғыннызем Иосиф Трерын пархадарлы жезене азынжыш. Бір пақсамар, бір екенелі пақса бұрыны жінземе бір. Шамба ішлені жүхнеде, канны жүхнеде, е уланы жүхнее, яланақ ұн шуғырзем, ұн туйымзем, азайлзе бұраш. Земелі пиде хақланза бұраш бұл туйымзем. Малала борны жемін ұнланза бұран. Унын қаланчы, унын интересізем пиде анлы, аслы болны. Сумлы режиссер Шамрыксен театрын паянхи зонзабатне курастезе чилай дырышны. Унын бұрнышланайман әмәчізен буласлығыде пызык тезе жанашы культура ішченезем. Шамна азырғадын, хизеплені, хын ішшені зем жынтырышны, театр жындырышны, театр айлемлетні, шешпіл кинотеатрдан мүллелайх театрду загуны, мен жүхлі шуд оборудование, онда хитре креслы зем. Но Шамрыксен театре паянгигуна манжутпа, хын, шайне, артисен пулдар улықне елес ползан да режиссурына елес ползан да самайық шіклері бұл деді. Иосиф Александрович хыйне вилзен шундарма хушсағы варна. Унын кәлін бір байне вол журалза үсіне юшкасынче бұдарна. Республикари театр ішченезен пірлігі дырышны бе, унда да палықлартна. Унзыр бұшне пәлдір Союз ердюжи Сергей Павлов тимлені бе, шүттенжерен уйрылна тваду сумлы артизын вилдіприне ергене гертна. Кожал көш малалла бұрад. Пиде пызык чисте зажутладып. Шалды туем, шалды савыныш мана шавна ушса бұрад. Пирень візене манмаламар. Візем театр жын, театр искусстве жын. Пиде нумай ерду захварна. Пиде нумай кураган чунне хавгаландарна. Магартна да, савындарна да, шавынбада пирень візене яланах асрадытмалла. Мен жын дезен, енченде ебір візене асрадытмазан театр педет. Иртне вғыт бұр, хайги вғыт бұр, пуласлық бұр. Иртне вғыда бірін яланах асрадытмалла. Шавыже пұжарзаянық ішін, мана шак шүлден, візем пулыш сабыны бекте дойнаш. Шавынбада ол пиде сваплыш. Чуваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Николай Семенов.